yami namhlanje lale emakotini yo lale ematshwaleni namhlanje lale emakotini yo lale ematshwaleni ngicela ungizwe kahle wempintshi yami namhlanje lale emakotini yo lale ematshwaleni namhlanje lale emakotini yo lale ematshwaleni ngicela ungizwe kahle wempintshi yami namhlanje lale emakotini yo lale ematshwaleni ngihlangane noSibali wathi uzofakathi uphezu kwembodlela ngibona sizojayiva kodwa ngizojayiva ngiphethe ipemba ngoba uthi bengasijuma vele mina ngingukweja that's why ngihleli ngiphethe ipemba ome kancane umphethe umbembe awu ngihlangane noSibali wathi uzofakathi uphezu kwembodlela ngibona sizojayiva kodwa ngizojayiva ngiphethe ipemba ngoba uthi bengasijuma vele mina ngingukweja that's why ngihleli ngiphethe ipemba ome kancane umphethe umbembe yaphela imali kakweja nini ngijayiva ngiphethe ipemba 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 so vele ematshwaleni uzongithola ematshwaleni umtshela umakhelwa ngizomthola eyadini engandingi ngidakiwe ngidiniwe ngilele ematshwaleni bengodle ugoloko benjayiva nabosisi ubengekho umagogo ubengekho uzongigoza ubengekho uzokhuluma bemphethe imali bembiza umani meka bentenga bembuza benkesha benzela bentenga uzwa kanjani nxa abanye abantwana besidla imali yamafotsholo namapili hayi namhlanje ndale emakotini yibo bunandi bemali imali iyasetshenzelwa awuzwa-ke iyaphela imali kakweja ngiyobuyela ngiyoyiphande yinye futhi phansi kona le phakathi komgodi yaphela imali kakweja nini ngijayiva ngiphethe ipemba 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 yaphela